이시 플라티넘 주빌라 이가 이기미 아고고 기질라나 이글라 이기나 농kamtsulau 이나 SBAK 줄라나 플라티넘 주빌리 뼈다베스 줄바가 Alhou no Aqoaho ipula bakal sebegeti apu anu en agun kimtsu jodana SBAK Women Ministry Platinum Jubilee Activa Kakavelsani. Hello, Babane. This monolith is laid in commemoration of SBAK Women Ministry Platinum Jubilee held at Sülimi Christian Center, Aizuto, from 20 to 21st November 2021, with a theme called to be Christ-like, dedicated by Reverend Lato Chishi, Executive Secretary, SBAK Aizuto. Alhou no, hilegi puswa kimi kumtsu kumugha tibeni. SBAK na Aqoaho pagas kutui SBAK Women Ministry and their lots in kumtsulau souvenir apu anu agun kimtsu jelana ina kakavelsani. Hele she babani Platinum Jubilee Women Ministry SBAK Aizuto issues souvenir 20 to 21st November 2021 issue la babani kumtsulau kisho. Jubilee.
timilaki kimpesi bwatsa jini ni ngodo chebo senwa azamkwani amhoji hutula ya kabonato maike mikta puza buzna ikhigashi na dikidila aruzelike ina akirishini akupulu Yakalo ibidisi yedo himono onzala pipa paingena nibo shukuru gemiti shubenge hel hijene no za chulbegyo oga yumi jo
在给你多么不是话的，就那个工资不让那个马路边咯，现在现在快给你的好那个咯，你别个快给那个给不行，你不要看见把人家删了，让你左边拆给我，让你脚呢，让你后边拆给我，让你快了，哦，根本就大个不过了，不是呢，谁给你给我这开始给不行，让那个娃子给你给我心态，你这是个不会就不会的，做些的就不行的，那就挺不行的，当然那个不会就完的。Akupulu lagi ni, bukan lagi bukan sekarang kita cuba. Akupulu tu dah lalu kita besok Sülimi jono, ni peribu, kumtsu buat habis sekecilo, betul tak kuqho kumtsu buat habis sekecilo, betul tak kita kumtsu lalu kita sekecilo, kau lalu mesti sekecilo saja.